Sanibonani noNto Arlona uma azawuthu hamba lana nobaba kaMfana. Nayo lo nto engayifuni. Yabona lento yokuthi uma sona unama award bese uyihlangula kimi ungasangibali mina ukuthi uyini kimi mina ngini usuwumuntu wama award amabili usuba uNonto R. Angisasho ukuthi nguma kaMfana. Phela wena ngithi cha noma ungasangibhaqana nomambani uthi ungibale naye ukuthi baba mamba ungamfaka umambani kodwa yini ukuthi wena masunama award amabili oba thina sashada sahlanganisa wena manje usuwumuntu wama award amabili mina ngisangena indawo lapho shuthi iyo lento esichathanga ngoba mina ngilongiyibuza iyo lento manje mina mangihamba la ngizange lutho manje mina ngizothi ngubani wani manje ubaba amambani hayi angikwazi nangibuka baba amambani noNonto wama-award amabili hayi angivumi leyo nto mina wena yini ungabuni namambani ebese mina njengenhloko ngibe ama-award amabili ngaphela ngisathembi nalama-award uthi yiwo ngaphela ama-award ngoba wena umambani angimazi wavela kanjani manje ngenzela ukuthi lama-award amabili mhlawumbe mina ngazi nobani nosikhakhaya ama-award amabili kanti kusho angifuni leyo nto ngiyayivala leyo nto la ekhaya indaba ama-award amabili uNonto wama-award amabili cha ngiyayiyeka shuthi mhlawumbe ngingathi mina umamambane abanama-awards nobaba kaMambane neboba manje kwazeke ukuthi sahlanganisa hayi sengisho kanjalo baba wakhe uqhubeke uthole namanye ayidli ishiye ngalokusaba ama-award amabili kambe wena waguma ngathi phela yiwo la wasuhlukanisa manje nayo into engayifuni hayi